Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Ada Ibu Ninik di Taiwan. Bu Ninik itu orang mana teh? Jawa Timurnya mana? Malang. Hmm? Orang Malang. Saya nggak mau Malang, Bu. Mau bahagia. Enggak, kota Malang. Oh, kota Malang. Iya, monggo silakan, Bu. Ta'ud, Bu ya. Silakan, Ibu Malang. Orang Malang. Nasibnya jangan Malang. Ya, Bu. Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Bu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sudah bagus, cuman kurang seksi, Bu. Itunya, Bu. Lihat mulutnya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tuh. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Coba, Bu. Di suaranya digedein gitu lah, Bu. Ayo, Bu. Salah. Diulang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lumayan. Tapi Bu hari-hari tolong ya. Tolong dilihat ya videonya ya. Terpaksa harus. Karena harus melatih mulut ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba latihan nanti. Terus kemudian Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. sudah bagus, cuma tinggal itu aja, tinggal lagunya ya Bu ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nanti Bu ulang-ulang ya, lihat mulutnya Bu ya. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian Fasabbih bihamdi. jangan panjang. Fasabbih biham. Jangan fasabbih, jangan. Fasabbih biham segera. Fasabbih bihamdi rabbika. Terusin ke bawah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Bagus. Fir ya, waktu bisa jangan wastaghfir. Banyak orang yang baca wastaghfir salah. Betul. Tinggal mulutnya aja ditata Bu ya. Udah pintar Ibu. Kalau tadi Bu Warsi kadang-kadang suka sepet pengucapan, kalau Bu ini enggak ya, alhamdulillah. Cuma tinggal nadanya aja. Kayak koyo Ibu dari Jawa baru ke Jakarta ngomong bahasa Indonesianya beda banget gitu ya. Tinggal nadanya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Kemudian innahu kana tawwaba. innahu kana tawwaba. Coba Bu lihat muka saya Bu. Iya. Bu ya, senyum ya Bu ya. Nih.
innahu kana tawwaba. Coba ya. Innahu kana tawwaba. Masya Allah. Kayak Krisdayanti dari Malang ya kalau saya. Ya anak-anak ya. Suaranya mirip, udah bagus. Orang Malang ya, kalau nggak salah Mas Ana. Ya, Al-Kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Udah bagus, tinggal lagunya aja ya, tinggal apanya ya. Itu tuh tadi medoknya aja, medoknya logat Jawanya tinggal kurang dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, Ibu tinggal lihat, tinggal hari-harinya belajar lihat mulut aja, mulut saya nih ya Bu ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba Bu, lihat mulut saya, terus Ibu keluarin suaranya. Saya yang pantomim, saya yang gerak-gerak mulutnya. Yuk Bu, mulai, ulang. Qul ya Panjang atau Bu? ayyuhal kafirun. Itu ada tukang ya Bu ya di rumah? Iya. Oh enggak apa-apa, biarin. Terus kemudian la a'budu. La a'budu ma ta'budun. Oh, udah bagus, tinggal lagu Bu. Nih, Bu, ikutin mulut saya ya. Nih. Ya. La di sini tenggorokan. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Ayo, Ibu suaranya Ibu, mulutnya saya. Yuk, ulang. La a'budu. La a'budu ma ta'budun. Ya budunya pendek ya. La a'budu ma. Lagi, ulang lagi. La a'budu ma. Pendek. Buduma. Oh, La a'budu ma. Lagi. La a'budu ma ta'budun. Bagus, cuman menurut saya kok jadi bodoh gitu. Iya, saya baca enggak lihat tulisannya. Iya, enggak apa-apa. Nah, maksudnya Ibu masih bodoh. Masa saya bodoh ya. Nah, jangan medok banget, masih ada medok dikit. La a'budu ma ta'budun. Ya. Kemudian wala antum. Halo. Ibu. Wala antum abiduna ma a'bud. Mana? Halo? Ada, kok nggak ada suaranya ya? Halo? Ada ketek-keteknya, mic-nya? Halo? Kenapa? Wala antum abiduna ma a'bud. Ini kenapa? Buka lagi mic-nya. Ada yang kerja? Oh, udah. Kenapa? Mungkin ada lagi halangan. Wala antum abiduna ma
a'bud wala ana wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nih mudah-mudahan internetnya bagus ya. Masuk lagi, Bu, buka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka mic-nya. Udah. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bu Ninik, halo. Ada gangguan ya Bu Ninik ya? Boleh dibuka sama saya ini ya. Tuh, host. Kenapa Bu Ninik? Kenapa pas saya lagi buat dia latihan. Kelebihannya belajar kita ini ada mulutnya, ada tulisan. Iya, Bu Ninik dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini. Iya Pak, sudah Pak. Kenapa tadi? Internetnya mati. Astagfirullahaladzim. Pantesan kotak-kotak mic-nya ada tapi suaranya nggak ada. Untung handsetnya bukan orangnya yang mati ya. Alhamdulillah masih panjang umur. Ayo silakan. Aduh Bu Ninik ini lucu-lucu aja. Orang Malang. Mudah-mudahan nasi bunga Malang ya. Tuh saya ngajinya di pantai Harapan. Ada air laut tuh ya. Ada pohon kelapanya yang aduh Iya, Pak. ini banget. Jadi pengen pulang ke Indo ya. Aduh. Ayo tahun dulu. Alhamdulillah lagi. Mbak Niniknya ada aja. Yuk. Yang lepas suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang ya Pak? Iya silakan. Diulang dari awal lagi. Mau belajar ngaji boleh. Nah, saya lagi ngajar dulu, mohon maaf ya. Nih, mohon. Nggak apa-apa ya. Nanti saya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya dimarahin sama Bu Ninik. Ayo Bu Ninik lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya
Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian La a'budu ya. la Heeh. a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Kemudian Wala antum abiduna ma mulutnya kok jadi begitu? Jadi jangan ah. Oh. Wala antum abiduna ma a'bud. Gitu jangan bud. A'bud atau yuk lagi. Kenapa internetnya nih? Wala antum abiduna ma a'bud. Iya. Saya Bu Iin, saya melihat Ustadz lagi ngajarin Mbak Taiwan. Kalau ngaji, iya sama di sini. Mana Ibu yang mana itunya Zoom-nya? Ya Zoom-nya yang mana ya Ibu ya? Di sini ada Zoom. Apa yang Galaxy A51 ya? Enggak ada namanya. Mbak ini kenapa ini Mbak ini? Habis inilah ya. Saya sudah terlanjur janji dengan Ibu kan nanti itu ya. Sabar ya nih. Ini sudah janji seminggu yang lalu. Silahkan. Ini Ibu Iin. Yang mana Bu Iin? Apa di Zoom yang Galaxy A54, 51? Boleh nanti ya habis ini ya. Bu Nini, kenapa Bu Nini dengan sinyalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ini kenapa? Ya, Pak. Tumben? Iya. Tumben. Oh iya yang A51. Ya habis ini nanti ya insya Allah. Iya, Nanti Pak. tinggal dibuka mic-nya. Jadi kalau belum dibuka, kalau lagi privat gini semua dikunci kecuali yang ke bagian privat ya. Nanti dibuka. Ayo Bu Nini diulang lagi apa ganti surat aja ya? Kan udah dari tadi nih di ini. Ganti surat. Nah ini yang sudah terpendek sedunia. Ayo. Silakan Bu Ninik. Bu Ninik silahkan. Mana Bu Niniknya? Bismillahirrahmanirrahim. Sampean internetnya kenapa? Masih, ya. Iya, Bu Ninik. Halo. Iya, putus-putus internetnya. Coba turun dulu atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar.
kautsar. Inna inna a'tainakal kautsar. Fasolli, banyak yang begitu, berarti udah nggak beres. Kok nggak beres? Kalau fasolli, sholatlah untuk wanitamu. Ini kita sholatnya untuk Allah. Fasolli li rabbika wanhar, salah juga, bukan H gede. Wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Mana Bu Ninik? Ya, Pak. Ayo, aduh, tumben hari ini ah. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Inna a'toina kal kausar. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar. Kemudian. Fasolli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Kemudian. Inna syani'aka huwal abtar. Inna sinnya gede. Inna shin. Inna syani'aka huwal abtar. Coba lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, sebelum ganti surat ya buat latihan mulutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Berikutnya, Berinik. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, nih, udah bagus. Tadi cuman zalnya belum bagus nih. Aitallari yukaribu biddin. Din. Dede, biddin. Ayo lagi, ulang lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu Yukar, zal. Ini zal. Tuh lihat, kayak ngucapin sa zal, yukar, sa zal. Yukar, ya lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kemudian. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Udah bagus, cuman ainnya kurang neken nih. Fadzalikal ladzi yad'u di sini di tenggorokan. Yad'ul yatim. Coba lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. wala yahud. Tuh lihat tulisnya. Wala yahud wala yahuddu ala di sini. Ala ta'amil miskin wala yahuddu ala ta'amil miskin. Coba lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tinggal ta'anya, tinggal ain ya. Ainnya ta'a. Nah, terus fawailul. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Coba ulang lagi. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Kemudian. Alladzina hum an Angsola pendek. Angnya ditahan ya. Angsola, soalnya pendek. Ya. Alladzina hum an solatihim sahun. Alladzina hum alladzina hum ain salatihim sahun. Coba lagi. Alladzina hum an solatihim sahun. Bagus. Kemudian Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Kemudian wayam naunal terbalik maun amun wayam naunal maun. naunal maun. Iya. Wayam naunal maun. Tugas kamu mulai hari ini harus banyak ngulang rekaman. Lihat mulutnya ya. Lihat tulisannya. Karena pada intinya kita baru belajar denger doang. Kita sekarang nggak belajar denger. Tapi belajar juga mulutnya, matanya, rasanya, geraknya. Wayam, gerakan-gerakan ini terekam dalam memorimu nanti. Wayam naunal ma'un. Ma'un di sini kayak keselak. Ma'un, bukan ma'un, bukan di mulut, di tenggorokan. Ma'un. Ulang lagi ya, ulang dulu ya. Iya, Pak. Alhamdulillah, udah banyak kemajuan kamu ya. Tinggal apa ya? Itu yang istilah saya sih tinggal logatnya aja. Masih logat medoknya masih ada. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.